Raila Odinga takwiri chikula chiringa senge Raila Odinga nigo chikula chiri twabwete buna Kenya asengi sababu isato chinane amangana itawa ime ya Kenya amangana isoko ya Kenya ne campaign team ya Raila asa amangana ime ya Kenya siasa ya Kenya ase omweshimiwa Ruto president twaroreka niga atagete kusokera ira arume ya Kenya ndatigale bwiye kase siasa egente kinkiaroreka ase abare ba Africa ninga no kiarenge gento kigotaka export problem ya Kenya yani nga atigale bweka oyo gento yakabere amangana ya maandamano ya basai ba Gen-Z ayiba ali kuandamana sengenje amangana ya matatizo ya kiuchumi gose obukobora w'ekigasi n'ekibesa asembibuko yaba Kenya abo Raila akitegwa yasokia na wesoya na kubanga nero leto murembe gwitira so gutuma abantu baye bagasoa serikali bagarosinde group broad based yani bagatwara handshake egente ekyo ngero kante nga nkebwateti magani yaba Kenya abo bara ba Africa egente kiba president ba kirigelia na asende kende bunabono amangana ya abductions inesa wenda sana unatokwa naiga omo murogoro kwa ama musa unatokwa naiga Kiza Besigye niga bwatu ku Kenya boniga cyande gitasibire Buganda ase ale asokwengata gutaragira obeiro mureu nando cyandikira mono ali omuntu niga opposition leader ya Buganda eyiri mu Africa na bono Raila tanya kwanda kindi bira mwana iyo Maria Sarungi uri Tanzania bwatu na yara boygo abantu rukuru wa chinsi cya Uturuki babwatu ngenjeyo ekyungi hato saretiye a chance asa chinsa mukya ku rusiko ya Kenya yani external factors SAG yatokea ya DRC ase abantu baguruka mu 23 bako bwatarisiwamo na serikali ya Rwanda baitira abantu ase bakora guitira abasigali 13 bakuru South Africa bagaita abandi batatu ku Malawi abale NSK mbagiri ku SADC kisi South Africa igendo linki yagecha ekyombekeri ya SADC ekagera bagataka wakira umuntu lya Richard Andrea Mandarato chikura lakini balengi kucho wakira Raila Odinga so ngiye akola kasi wiki ya maya itaiga nkia leta mangana mangi na ngencho umu president ito William Ruto ayeso etiga tina uja wakira aba Faransa kisimi nga wakire Macron mara wake America ngaiwa mangana atikire ga Africa abwase chi president nyinge kimne chikuru asinze ukwana Faransa chitata gite mangana Ufaransa batole mu cyaro monge kizi ya West Africa iko baro chinga bono iko Ruto wele musani bwo mubisa bwa Africa ikinkia leta na riya shida gabo na ndege ndukende comment chi president akoleta igoro ya isegi ya Israel na Palestina asa tebangera go support aba Israeli lakini chinzi chichabu Arabu chonsi yipi echi go support wa Palestina igo monto yo gurwa yo Muhammad igo mu Islam chinzi chichikalanga ni galibya chikura toka seringe njeyo to just campaign team ya Raila nigo yabwate abantu abana siasa busa mbabwate abantu barabana diplomacia wono rocho muntu buna bono makao mtua egasi ano kulika mwana siasa oka na basomya mwana ichiko tana ukora mwana diplomacia toko chabo musika buno kulukungane Pauline Njoroge tana ukora mwana diplomacia eba achole tuko chorkulia bona abantu bade wa Israel bya buna bono en campaign ya Raila ekomo chora buna nigale Simba ya Afrika ekibona se abarayi bali bandebe kinse abu president ekikomo chikorango nigate to tuetania ekyo kero kikasari bona campaign team ne messaging bagakora ndyalenge messaging yalenge ko encourage president chimo bogatesie eyango korona niga atubwe ekaro kana umuntu lyo mo minister yaga Mahmud eratabu ate siasa ngabune iga hali kalotega bintu bya bokiru ngora abantu bakarango na eketi ikikagera akaro aganjwe mono igo chisabuli kingi cyagata tukavu na bono ga Ethiopia ba Kenya bachitega iga bange nigo balenge wakekerere bakotera chipara weta abagabona yentekyo abana diplomacia bali president chikaranga bona ine tabia mbeto kwate ikagera mbato akura aseka ndikia mangi ngarela bata kiri kuwini yentekiga lakini bono lende na yabeta bono ndoma itinga nigo akabwate gesikebe kosi yaga mwaka muraleto ndomanyeti lakini ndo bana pa Kenya twarusie chance na the next time ndo chance bune yiga ne myaka 50 wechibosio era chance imwe yajite yiga inyuranga abantu ba West Africa bagambire kabire abantu ba Central Africa bagambire kabire wetara se ya Jinping nabono yongo yondo yo Chad Faki abantu ba South Africa bagambire wetara se Mugazuma na gambite nere wone yakiri East Africa next time eko kenda North Africa emyaka ene and no se West Africa emyaka ene Central Africa emyaka ene ya South Africa emyaka ene ema East Africa ego East Africa tali Kenya iranye era soke candidate nabira ben Tanzania Uganda
Rwanda izende yangu ku East Africa iko Kenya turache ko nyoye chance ntoma itindi ene ndu kyalenge kitoko nyora lakini singe njoko tamanage siasa idome ya Kenya utatwara abasemi ya yasa mwana diplomasia and international relations tuwasalie chance ye ingongo te ya Kenya bano kuchibuza